Ahanta mignonnet penonsman kont trugaredor da eulia aventurioù balibreiz bebzul vintin, penonsman kont elo? Mon ara mat kenan emañ bepre de pourmen etre plougastel daoulas a Landerne evidor brasa plijadur. Met guire peogwir non oa ket betro da zont da bourmen betegamañ evitroaz. Guire lardinta goulvena, piou peus pede dizio. Aha, irio e ad kavin tuchantik e café tigar forest Landerne erron blanchard pot ar vorig FM. Pede demeus me steren tosker genidik deus Landerne izo kornourez a soner violons ad kinigaredium daoudon gant estrol a neve flam an vet neiz. Evit poen emeus emgaveti goulc'han tomin bet labourerdouar bio a gezel deus ar gevredigez digemer, ale, deuit hag an yom da bourmen war balibreiz. Salut dit goulc'han penonsman kont. Mal antro. Mon ara, Yeah. gouler eget an Gouler amzer. d'un amzer, hein. Ya, setu lavar ar mez a he. Yeah. Tez o bet unan eus a labourerien genta o c'henem stalia e bio e peseur blavechou e oan rae. Fin a blovechou degatriugen. Degatriugen. Ouspen dougal vaso, ya. Anke dio anken. Perag po avec'han enem stalia e bio e vese? Ah, perak. Meo ekolo ar beha paysan ben a fin, quoi. Di joen meus an ekologiez ped an eskolveur e raozon war dro, enfin, penkenta blovechou degatriugen. Ya. Ouien kere pet a ober da poense. Vazad o a labourerdouar. Oan ketroet va vicherse. Pem eus dijoloet a labourerdouar bio, meus bechon va vicherse. Ne war ken iverus sur a war d'ar poenze? Ah non, da poense no an nemet var drougen e pen ar bet. Ah ya, setu, nous e Ken, ya. o kregi davad, Kregi davat, ya. hag irio, pe de labourerdouar bio a zo? Ouspen mil. Ouz an keken, din gontant keken. Non, neus ket sus. Ya. Tristol, da blavechou pase, eus bet, meur aini a zo chanchet oz oret a labourat, ya. Irio e klever aliez e zeus mui a ziesterio gant ar gonversantet hag gant a labourerien douar bio da verza o legumaj, petra zo koz? Ben, dija, bon, klevet vez an ae, lavaret vez gant lot a zo o hedal an ae bo e peul ho. Pegur a re a zo ene ba labourerdouar bio a oa la kediez na tamit goulet a hanom gwerza mur, ar grez Ya. oa spontus. Ya. Var dro ugen dregan, ouspen ugen dregan, blavechou zo. Setu irio in laouen lavaret goulet a labourerdouar bio, ne vez ket gwerza kemen. An ae zo fall eo evit ar renvers lavaret ez a fall an tro. Ya. Setu, bon, daoust hag eo gouy reuzer kere, pegur blavechou pase oa blavechou ar c'hovit. Diez eo gouzout. Penons ez a var grez per ar zigrez. Ya, Gole vo ya, ya. gwelloc'h a blavechou da zon. Bon, pesa zo, ez eus kalz mur a dud bremañ c'hob a labourerdouar bio, blavechou pase gantout a pezanten nevez. Mur a drou da versa, evit gest. Stalioù nevez digoret Ya. zoie. Amman e Landerne, da skoer eo anemet ar biokop betegen. Bremañ zeus er stal nevez, biomont. Bon, Ya. un tamit pepler, e landivichou a ket biokop a rog zeus unan. Eus e keveze reze laiz? Ya. Hag kastel zeus unan nevezier. Bon, setu stalioù nevez, setu drevras kalz mur a konkurrence. Ha marteze eus un dizem leo ie etre ar boued lec'hel hag ar boued bio, an dra Ya. ne ket memestra. Ya just bruder espontus veskret gant labourerdouar chimik, en FNSEA a gal evit ar boued lehel sanset, quoi. Les eno a begret evit ou bar evit servich boued bio e barz a penons a gevredigachou, entam e barz a skolioù a lehal. A penkenta o anno o bar labourerdouar bio a lokal, a lehel. Ya. A ben a fin eo bet great divizet o bar bio P lehel. Setu neket evel ken hag a drevraz e vez laket lehel kentor eget bio. Setu er konkurrenzal evit just. Ya, setu. Peogwir e kaver boued bio e gourvar a jo o tont deus pen al arbed. Peseur stir neus an dra. Ya, en difor braz etre a biokop ar gant marajou eo
il y a l'air mateux, il y a le tonne de tamil bien pépère quoi. Mais et gourmarajou ce mieux il est à boîte bien mieux c'est tu et concurrentiel quoi. Ja. André Aracals. André Aracals bon c'est tu réseau kéré penons et vélo par ce blové chou d'azon mais crédar braz et au ranket avec que gars et kemen ken parce que il deni oayez hein bon manique desken et matisken a prichou et niveau que fall la paysante que tu n'aimes d'anaken c'est tu veux d'arco en armand chicour mur à la bordure bio quoi. Aro kenderel gant argoz et mon mouvement d'azélé d'or gelawaden besavet gant Julien Lebot évite golé davat penons et tremen en trao varant dachen. Riwana a labouren ur stal bio e lokournan. Merzet neuz e ya var zigrez kar prena dennou abaouen nemet michou. Malheureusement, bezo un digres que drevras deg dregan naze evit Finistera, bezo coopérative deus biocap. Merzet on neuz evez un digres qui ve kaver ar banner prena, kaver ar galout prena deus ar guzumerien. Keror a rallor eve fait l'autre deus ar produioù a balamour d'ar stad ekonomikel a geopolitikel. Kaver en enkaden a kaver ar Brésil et Ukraine si oaz bezo kaz a kreskoum aussi a give gant brochal hag ar spekulation ne ake var velad. Ne kedez evit an dud. Koulskoude ne ya feke var gil bevezi ar produioù biologel ervezen savioù ar bio. Met paoa ur c'hesk a zaouchifre brochal betek davil ugin eo kouezet da unz keistri dregan e davil un varnugen. Torpen echel bezavit ar broduerien. Pon en eus un tamm mark pogam da verz a ezaladennou. Remañ a zo dare, poume force pegemen hag eviche poen gwerza neho dostu, an eke gortoz a zizun a zeu eo gant. Mais ne betor a fred a zo, ne betor a houlen gant a vachadorien. Meur a abeg a hel displega ar gudenze. Ervez mark pogam en niche kresk ar goulen da vare ar c'hovid, a laket ur bern labourerien douar da brodui e bio. Aliez mad, ez eo atanchou brasor brasaie zo vant var bio, setu en entaol e teu berniou trao, quoi, berniou leas, berniou legumaj a veb seurd, en entaol hag an ahez zo diez evit ur mahat hag a zo bihan memstra, quoi. Anet eo e viche en 10 urs benag, en 10 gempen benag da gaout, quoi. E zoom zo da vroudar production bio. Viden ober e vo aouzet un darvout les petits dej bio à la ferme et ties ferme biozo, dissul e breiz a bez. Daostagan goulc'han e c'heller lavar e keror prena boued bio e gwirionne. Ar boued bio a gouz keror un tammig bien, da skouer ar c'hilo karotez a el kouz keror. E ruzamant pegur ar c'hilo karotez chimik ne keke a walar evit paie a beizantet. Ma fait leur code paysanté 3 et un cœur payé un tammig bien golor. Mais en dud d'abren boued bio, déjà, ne brenon ket kemen a gik, ne brenon ket kemen a bouet a gazarose déjà par sa labour d'ego, ket gina a reon. C'est-tu, et négoce ket kenker déjà, quoi. Fait dribi en dal mossé. Endal, passer var a marajou, mais d'escoir, mais ça va d'abrena var mara l'an dernier, pesa musket var a mara l'an dernier, var a blasen, et zan d'abrena et biocap. Raleodin mont barzar gour maradou, a vichou zan, mais l'on est zan ket ambet. C'est-tu, musket chouch prena trauzo, hag evichten belaket a brena ma vichen. Ah, c'est-tu. Ar marketing a tout, a hoar penan zoar evit la karnom, da zispignan, da trou hag an ezervichon d'an entrabel a vichou. C'est-tu, nous e ben fin ar gond e... Ben an fin ar gond, melar, bon matre, diez de gredo ket tout dut, an dut a zreb bio, drevras, a rouni d'aran ben a fin. A zispin ne betor. C'est-tu. Matre. Ron on oa lavar ur gerig ive divar ben ar gevredigez digemer ez elor ou deus ar gevredigeze, pesor doare kevredigeze. Ba digemer so gret evit rei a lojament da dud da repuidi tud a la deus tonne habel hag a zo kolet ermeez e lojament bezeus beban amzer siwas. En matre ebreiz neus ket kamet eget e c'herioù braz e leal, mais bezeus. C'est-tu cruel ebet da genta evit oa vardro ar famil doa o ton deus bro Russia, bro Tchétchénie, Tchétchénia. Ar famil gant bugale, pever,
Colette, Hermès, logement des bêtes, ouien ke galek, ouien ke brezounek, juste, ouien ke saozdek, nous doon entravet, enfin, kolenet doon. Ageruet e breiz, e pen ar bed. Et ingavet e brez ouzan ke penans, en ur zone de Bro Allemagne, Bro Hollande, enfin, une kolenet, quoi. C'est-tu divisé donneuse, code de logement des hauts déjà, quoi. Mais en ur hedal code de logement, pas trimisante en bed au classe 40 l'an dernier, Nikédies code rendu l'an dernier. Une médiment, mais sauf à une non, mais ce place, c'est une médiment pas de trimisante. Ar pevar bugel hag a avant zo boz maman. Il y a un tran et donc mais ONR, cuté nebet. Ok. Nous ce qui bon, ce qui pas des rebelles. Si qu'avait dans nos rendu, vraiment on nous rendu. Agarré au deux bêtes vraiment arguire d'ajom Barsavro, puis il rapporte au bête pénance paquet de police, police Russia, police Poutine, elle est quelqu'un de mon endroit et non. C'est un dalle chez Bellaret sûr. C'est vraiment une deux arguires d'Aveva, Amman et Brace à Gebroal, vraiment il y a cavet de logemental des hauts et Norian. À Gemeino Chomeno, quoi. À Kendechel a gevridigez da jikour au deuxième. Vraiment, ce studal, vraiment, il y a des automnes de Géorgie, de Bigaléier, à Colélier, à Réseau Quit, qui à la base, il faut caver dans Managal, des hauts, et Miss Guéré, c'est-tu Arandi Jomo, c'est-tu, il au Tau, Dieu, mais vide au bar, vide Diguemertude, Mossé, evit Chico Nero, d'Ahoudé en Chico et devant d'Ascol, l'Académie Galée Escol, qu'avait Ariette, qu'avait de Médicinette, à tout, des vidéos Barbardro, Arboued, quand Restaurant du Cœur, Secours Populaire, PC Social, enfin, crée de Chico Red Vehon, évite Nemdena, évite Galout d'Ahoudé, Béha Emren, à Chom, à Montbazavro, quoi. À Pépinier, à Chel, Chicour, Velmachel, Neuzé, aimant en ol ditourou, var Digemer, Piquefer, Migueldin. Ya. Pevarugen den Augustin Paya et Trepam Aguyen Euro Armis, evit Chicour, a Vardro Doze gom skipal bien Roba Vardro. Matri. Et bah, trigarivras, Goulrand avait à dégemérer da Rano Mirio, Kenorvechal, gant plija dur, Beploa et dalredamment et l'an dernier, festival Canaloir, et man ar skipal au Sturm, et vid derrel ar festival ze beu, Bedewa, yo an denez da velet penaos et tremené en trao ganto. Bepan welan derne a boe 1905 a Pevarugen e lid ar festival Canal-Loire sevenadur Breiz war an ton braz. Ganet ar festival goudem ave fe bet paouezet gant gwelioù ar bleun bruk e plougasel daoulas e fin ar blavechou dekatriugen. Jan Bertomen a oa bet ar prezident Kenta. Bezeoa ur plas desiater ar gwelioù, me bezeoa ye ur raktre sevenadurel an eveze kemeret e kar gant denebet. Da la varedo disquez sevenadur Breiz, ur sevenadur a vremment, eker, digor var ar gruidigechou, hag orei ur plas d'ar brezhounek. Daoust d'ar festival bez an staliet mat e l'an derne a boe muioc'h eget treg an loa e bet ur c'hruitadenn an enni dalc'het e daouvil daouvarnugen. A kollet zo bet €100,000 gant ar gevredigez. Meur a abek a zo, evit displega perag n'en eus ket gret berz gant al loar var lene, Hervez Genovefa Roz Morduk, a labour a youlvad evit ar gwel. Pez an eus sonjet e o bet gwelet ne o ket bet ken plijet an dud var gant ar programadur, var l'RP et Santernel. Marte daouler oa re, e Santernel a gerpalu. Apez an eus sonjet ive oa ez eus bet tud evit ar feznoz, an eus pa an diouz evez al, hag tud neus komzet eus ar priz. Mod pevon, mais sur a war ez eus trawal, gwelioal, nous on ket, mais c'est o bet kozet deomp. Diskoulmou disinvel a zo bet dijinet evit karvout ac'hant na stanka an toul. Ur gampanunez ac'hantaoui dre internet a oa bet lancet da skouer. Meur a zon adeg a zo bet dozet hag ur foar an traokoz ive. Me petra ober evit mar a fe berzendron ar festival en an o ton, Jan Bertomen e neus ur menos. Redeo prederiamad ye var raktres sevenadurel ar gwel a piou pedi
Gavdin, eure derchal golor mate ouz a paliou penna a oa bet laket a zaleg a pen ganta. A rabat mont da glas grebel de sevenadur ar vro, mais diskuez an dud, e zeus amant ur sevenadur o kroui. Non eus ket ezom da veza tamig c'hoari peutret bihan e kenver pez a vez gret e Paris, quoi. Bon, c'est ur bedal omp. Spi a zo da gaout e vo dalc'het kan al loar e miz gwere, gant ma raio berz ar gwell, hag e pad o c'hoaz e pad bloavechou a bloavechou. Tu as kaven meus Steren Tosker, penaos m'en compte Steren? Ma ar jog an it, pelo. Ma tre, kaset meus ar c'hondoù da yen l'er un tammig souezus et a talir Fanch Bernard. Yon zo livour hag yen neus betro da zenig an Glenmour, mais an dreiv gwelet un tammig divezator. L'arnin ta Steren, te zo ganet e landerne? Ya, va gero rine. Ya, puis a dur peus bet pa oaz yavank e landerne? Bah ouais. Ya. Ya, Hag kroget peus ar zonerez hag ar c'hant abret spontus. Ya, desken meus ar c'hant pev en bihan tout skol vihan. Gant Mathilde Bauderio a commencé meus a violons gant Luc Danigo et greizen an arzo bopl. A para goudet varzu ar violons? Puis bezo ar bern bin vioal e brais pe lechal zoken? Bah, d'amzon, j'ai pegur me mam a zon eie violons. Ya, peus bechon ober velti. Ya, eulien meus va mam. Ma tre, hag da la rede beo ar bern sonerez en da formil? Ya, bezo ur bern a zon erien barzo famil a boazet don bet bihan tout de klevout zon erez. Sonerez festounos kentor sonerez ar vro? Non, zon erien l'arrêt de actuel, zon erien actuel, rock, blues, jazz. A bep surf, quoi. Ya. A bremañ, peus ken alc'het gant ar sonerez hag ar c'hant, puis ur peus skoet ur strolad neve, hag a zon vet naiz, hag emon vont da glevout justu. A petra vo klevet, peseurt kan a oan a vo klevet neuze? Klevet vo rond loudeak, an vet la chanson des mensonges. Ya, c'est une neuze ar vid ar vech kenta en tele hag e bali breiz mar plij, ar strolad naiz. Je vais vous dire une chanson qui est toute pleine de mensonges. S'il y a un mot de vérité, le loup sera mon oncle. Là, du bois dans la rive, du bois dans la rive. Je m'en allais pour Charrue et la grande-mère d'Angleterre. Quand j'y fus arrivé là, il n'y avait pas de terre. Là, du bois dans la rive, du bois dans la rive. Mets de bœuf sur le dos, la charrue sur mon coude. Mon petit cheval qui était dedans, j'ai mis dans ma goulette. Là, du bois dans la rive, du bois dans la rive. Je passais par un chemin où l'on y voyait goutte. Et j'aperçus un panier qui était chargé d'oranges. Là, du bois dans la rive, du bois dans la rive.
tu deux des bras au gondor, Ray raconte dans salle. Merci, Braz. Petra et Arstrolad, c'est naïs, nous Neiz o Arstrolad coué des roisons, Yeah. mais pevar l'air disinvel mamp. Elias Lebot saxophone, saxo. Te tu en Orient. Yeah. Iwan Audran batterie. Yeah. Tabolino. Yeah. Azo estu Fondi. À Mathias Argal. Azo Gorebek. À te estu Lanyon. De la radies ou Braisabes, quasiment. La bourrade d'Arit Kentor va quand on a Gunel, les mekena. Yeah. Ja, Ja, Dreistol. Ja, Vidarpoen. Vidarpoen, ja. Hag dok stagan e Arstrolad feznoz. Non, Arstrolad vid zona degou e Kentor. Ja, vid a leur Dreistol, ja. Hag damzon, je peux skejet gant d'Avignonet et Roison, mais notre skol spécial, elles ont Ponsup. Ja, Ponsup et mamp tri gant Elias à Iwan. Ja. Mais Mathias a tesque jazz et conservatoire. Ja. A Petra et Arskolze ar Pont supérieur et Roison. Skol l'hervé tesket à Michel zonérien. Ja. Bezo masterclass, pe stajou, gant tud, kritve a naudegez gant urban zonérien. Ja, zonérien de ça. Ah, mais Dreistol, du ben ar zonérien Gunel de Zarvro. Évidout. Eus arvro a eus spellier eus bro India, eus bro stu Cuba. Eus a bep surf, quoi. Hag aze, peus kejet gant ur bern zonérien, sur war? Ja. Hag perak peus bechant diba barreze, vid krouin naïs. Tu vois, dit le monde avait l'étudal, sur war? Ba, vid ar pengentin ou vid on studio, Ja. gant Iwan hag Elias ne. Redouadium croui Eustrolat vid en DNSPM, c'est zo en diplôme ar Pont supérieur. Anue croui dans penkentan omtri a goudé Elle gavet pod ar gourébet. gavet gant Perak peus dibabet en anno naïs. Kavet on en osé peogir etalvez ni e brezonek a ron an oa un anno a talve en tamm en espe un dra kouan hag Un dra brau neuze, quoi. ya un dra brao ya. Mom vont vraiment da zele deus un diel, am eus bet kavet var dielou France Tri, Ok. just a war gant Fanch Bernard, a gazo au Seni assemblés gant Glenmore, selon Bouest en diel. Parce que ce fut d'abord un compagnonnage. 10 ans de vie commune à travers toutes les routes. Ça n'a pas arrangé les choses, nous y avons vieilli ensemble, sur toutes les routes, et même au-delà de l'océan. Et il a disparu et je ne puis chanter nulle part encore, sans qu'on me demande « Alors, qu'est-ce qu'il devient, Fanch Bernard ?» Eh bien, il est là, on va lui le demander. On va pas se dire bonjour maintenant, ça fait au moins 5 heures qu'on est ensemble, alors ça fait ridicule, on va pas faire comme les autres à la télé, qui disent bonjour alors qu'ils se voient dans 5 jours. Dis donc, qu'est-ce que tu viens maintenant? Alors, tu es à Landerneau, et qu'est-ce que tu fais? Voilà. Il y a 20 ans que je m'amuse, tu sais bien. Oui, c'est Il y a vrai. 10 ans avec toi, et je continue à entamer la deuxième dizaine d'années en m'amusant, en me passionnant, si tu veux. Parce que je suis passionné de quelque chose, de bêtises, de choses qui m'amusent. Et là, je tripote les pinceaux, et j'essaye de faire de mon mieux avec quelques élèves qui ont eu la gentillesse de me faire... Tu peins, tu exposes, voilà, je peins. tes peintures. Je peins, j'expose peu parce que j'ai pas assez de tableaux, Oui. parce que je suis un petit peu feignant. Non, mais ça, je le savais. Voilà. Oui, ça, je le Je fais une espèce de... J'ai réuni autour de moi des gens qui ont eu la gentillesse de me faire confiance, et je leur donne des cours de dessin. Sus terren tezo yawank, deus tanga peus betro da glevo de en anno Glenmore. Il y a une tamik bien. Un tammig me mestra, ar stourmer meur a vro. Be peus rak tre soual extreget de naïs. Or Bern Strolajou zo gant Ya, un tamm. Ya. Pa on eruet e roazon, Ya. on betro de keja gant zonérien a levezonao disinvel. Ya. Evel Luna Flor, gant pio meus un daouad punk, rock, nous on kevet nous folk, acoustique. Ya. Tu as zusket non, puis ruzo glusket d'un tammig Il y a on en eus komz diwar
ar gevredigez queer, hag LGBTQIA+, hag ar féminisme, a tout. Ur strolat stourm en neuze. Ja, on danve, ja. Hag petra peus c'hoaz modal. Evel strolat. Bezo en triad Dixit, hag zo ur strolat zon erez engonel, dire. Ur zon erez engonel divoutin d'amzonj, pegur ez eus ur vasson, Claire Vipiel ur vasson hag ar vombard. Bezo Morgan Grégory en Delen. Hag o boran violence. Ur strolat mechet. D'amzonj peus betro da zeni amañ e landerne, gant Dixit. E kan a loar. E kan a loar, ya. Ur festival plijus e kan a loar. Ya. Hag peus c'hoaz strolat joual? Ya, bezeuzie Barokistan. Se zo ur grouidigez eus ar strolat barok, gant ur pevar a violence, bezo Mathilde Chevrel, Floriane Le Potier, hag Azilis Laudrin, a krouidve zon adek a vid ar festounoz. Ur strolat mechet ur vechuspen. Ya. Trugar edit, Steren. Merci braz. Ad kavet evo ar c'hannout gant da strolat neiz e fin an abalen, gant un tournutamik sioulor, a trugar ekad a reom a gris kelon ye Fanch Bernard, evit an degemer, aprement voat kavet goulwena. Salut Diterwan, penaos man kont. Matre, naganit. Mon a mat kenan, trigar edit. Me gar fe gouzout perak teus laket emgav din amañ Forest Landerne en davarnman. Stu taverne antigar, vel veler d'amman, e Forest Landerne, puis ur kavdin eo l'air Saint-Patré, war bord an Nelon, hag neus ket kalz a l'air eo velse bro Landerne, daverne digemerustre, gant tud a bobseur tous penze, hag kalon bué, an tamik Forest Landerne, ie timonik. Hag e modo chom nepel. Ya, pem kant met a han. Me de gurione ou te pod gwen gam? Ya, tre gwen gam, sant briek, bro vanch, ie, raon, abrement, Forest Landerne. Ah, c'est-tu? Ya drestol o do an arvor, ya. Penaos e oaz en em gavet amañ? Landerne, bro Landerne, on gavet, pegur ma c'hant deski breznek, hag ugen lasso, rik, nehe oa kemet stumdi hag inige stumadurioù hir, bit deski breznek, nehe hag oa stumadurioù pe ba Landerne, pe ba koster an Orient, adrema oa toster deus dumont, bro sant briek, bro gwangam, oa dibabet don da Landerne, an gant jomet ba Landerne. A peret oa c'hant deski? Petra neus laket ar c'hannout da... Deski breznek? Ya, fin yez me 20 000 a berzman, e ar breznek, me zo blancher, me tangi ye deus tu, a meuzut o deus kreiz breiz, a pe oen bihan e pelso, e oan beuzet ba sevena durez ar egoz, fin pasen breznek, puis oan komzet gale gagnon met ken, an goz hag ar egoz oa chom tro dro easy. A goudren, ben drabenaket oa, zurmad oa ben tubenak, ma peus ran ar breznek, setu me ran ar stag a barz dava, da pas kemerket delionoz epken, et dre ar stumadurri, ar mont pelor, a klask komz a deski, komz pur, e vez ar darmad o deski. A goudeze ebe an a dit labourad e vrezon egie? Ar paloa, puis ar stumadurioù so keniget gant stumdi pe ar rezenoal, a zo stumadurioù Micherel, evit prien ti an dud da vont da labourad penaos ta en breznek. Ha me, bon, ben fin ar gant man bet an tamik mes breiz, bon, ket tremlet mad, hag e ma c'hoin jom ba breiz, penaos setu oa, ar bern tra oa samblez vid mont da deski breznek. A neuze penaos e oa zeruet e barz bet a radio, peog bremañ e labourez e tiarvorek FM a boer pennat? Ben fin ar gant oa bet ur plas labour da gat, hag e moa laket me c'hanno just ar fin ar prantad tuta, dre ma skiant prenet an tamik bet a c'hazeteni, puis ma labourat egiz kazeten an treskrid ie, en tam, an bet gopret. Velse, heb gouzout d'ober radio, naman ebet, me gant an tamm skiant prenet ma mastra. Neuze peus esket war an tach an tamik? Ya. Hag chikouret e oaz bet gant stumdi vit kavout ar poste?
Pas d'ar point C, puis rocket à service c'est à Hencha, vraiment. Rocket très même ce style, si tu me dis, d'ar point C ou à meilleur artisanal quoi, vide deux derrière. Michel à voilà à Greisen. Chanche des bedreneres tumdi ah bah oui en 10-40 Hélène Boniek a zo pen ar jeu irio, c'est-tu gelawaden gant bleuen ar born. Kerken de tre er zalklas, et laket Hélène Boniek er jeu meskan deskidi gant ar stumer. O teski brezon egemeint a drugariz d'ar c'hoari, ar pal a zo kozeel. Kekos c'hoaz. Peguir, meus desket brezonek yaou an kawar. Urs pluj dek vloaz an arog yo eviti. Pedoa deske brezonek estum di ie. Tous les DN Michel à Baoué à Drugares d'Asie. La bourrade évid ar brezonek, la bourrade évid m'avait fait diorenet d'ar brezonek et pepler, herben Michel et Breiz. Andraze a blij din kalsag menet tre on la bourrade var andraze. Plare milvich er eo bet Hélène Boniek. Urs tumadur var ar skianchou deske d'ar vich ar skoleris. Gwerzet ve kitou. Ken urziet de deuxier, gwerz da far surjurnerez e pa don nebe bloavechou en en embrege rez eus ar vro. Eno e oa be film e de dovil triwer evit an oliad zao. Diskwez a rai pegen liester teo an tachen ou liam met d'ar brezonek. Ben ar fin an dud goude stumdi a zav ar Micheriou a Hélène a lies, mem eustra da ugen dregan deus an dud a zav ar Micheriou al. Ar Micheriou ze ar albean ar sekretouriez, evit ober vardro kevredi gechou, ar converse, pegur e gour marajouzo eve goulenet bar e gechou evit bean disinvel. Kazetenerien avec avet ive, aktourien, tud a labour er c'hoariva. E men e kefal, vid ar stajidi... Aouza an implijou amzer, un chat an deskidi, klokmad an dervechou. Felou da Rai et da Hélène Boniek, lakada naut gwellor ar Greizen. Klas 46 out arre a zo pel deus bet ar brezonek, tud no deus ket mignon e bet deus euliet ar stumadur dija. Klas 40 kompren petra c'halfe bean en ars evit an dudze. Marteze helochi krolo da gavout oent gant ar brezonek, evel me deus i kavet e ini. Erwan, pesur doare abadenou ave kiniget gant Penkenta, pour commencer de labourade gant ar vrouik FM e kinigen a badenou anima, kentor. A bu an loar, oa be krouet a heleier gant brude askinia, a me so labourad en ar vrouik FM e an o brude askinia. Evit eo reportajou war an dachen, war broleon dreistol, a kinig ar heleier, setu André loden penna deus me labour. Hendal e meus tro yet a gemer perz a badenou a radio pe o kas sujedou meus gret. Deus kouer meus kat ar penat koz dir ben un den a had a neuial hangouan a maremant e kegol dom. Hag evo e implijet meus an tamse vid a heleier, me implijet evo ye ma had bars an abaden hiror. Hendal e meus tro da genig ye an abaden rock, bob tans a tans, pa me amzer. Ya, tezo po da rock. Ja, drevras, son erez tredam, quoi. Drevras, ja, son erez luget. Pesur stroladou, a blij dit? Maremant, plij war din ur strolad, tu dir wang deus raon a zo Gwendoline e anno, a zo un tammig mod New Wave disesper. Ok, nous êtes lasket ober navaden divar ben a rock? Ja, on evezen tiou pe avechou ar strolad a blij din. Da unan? Ja. E kinigez an abaden? Ja, me ben ebeut e kinigin an abaden se gant Adrien Gouet. Ja. Ur vech ar miz eteuil gant in da ginig ezon erez deran, dise. Ah, matri. Lies ur torn. Ba ya, ne ket fall. A sport ive gav din. Ja, puis on plijet bras gant ar sport drevras, gant ar foot dreistol, hag e neiveso de square, et même kiniget e gourfen ki par bed, mais deux ar studio, non kedet da gatar. Non, ijin a ran. Mais pas de nebel lo avechou, même astra, mam tro da ginig krogadou mel droad, dreistol, wareun, bar stadou, bar sport vaou, fe bar Guangam, bar Brest, Plabenek, man, pe c'hoaz Conquernay, en Orient, fin, gredement tro Breiz, pas de nebel lo avechou. Mais e sorre, mais mistra bez avar an dachen ege de bar ar studio. Ya, e sorre, mais pli just sorre dreistol, bout ban en groez, quoi, bout ban nergel, rie, dise c'halez beva muur ar pez ar c'hanvez war an dachen. Ya. Deus takaz eus un navoren grain a te dit navoren radio? Bah ya, deus kouer kenver ar foot,
Kinigen moi me regarde Kip Europa et Danville Pevarze qui est très war Guangam à Dynamo Kiev. Hag ar matchman ou abed ar match dreist ordinal gounet noa skipai Guangam parce que jonchkin de zone dissor mais enep Dynamo Kiev hag en ambiance en ergel ou abed dreist ordinal war an dachen ou abed jeu force pegemen mais hag ewas var ar place. Ya niwa ba stad Roudourou au kinig ar match. Hag ewa bet burzudus. Ah bah ya Drestel na gounet war Guangam. C'est-tu Andrasé à burzudus. Kip Europa. C'est-tu a rokendechel kan ar goz e mont dustio vont david ur gelawaden besavet kan yo an denez divar ben istor Arvorik FM. Et l'an dernier emañ staliet Bureview Arvorik FM mouez broleon. Chinchaman a zo bet neveso e Radio Kevredigegel e l'er malabour c'hwech implijat. Abo e Miss Gwengolo e o Pauline Daniel a zo karget eus ar c'henurzia. Skiant prenet eus Pauline e bet a radio gout e bezan labouret evit radio ar skolveur hag RCF e Brest. Ouspen daze e ken labouret gant Arvorik FM abo e eiz bloa. Un an eus e raktresou a zo mont muur war an dachen evit konz vareon gant tud ar vro. Ar actrice neve reistol a zo ar studio FIV, hag a zo neve prenet chikour edombe gant ar redadek, hag ar pal eo mon muioc'h en diavez, be a tostor diouz ar chilawerien, a setu klask sevel abadenou en diavez, be a muioc'h war an dachen. Chansoneuse amant war an dachen, kaout memestra daou skolaj diwan, bezo skolio diouize kie, bezo stumdi, makepel, rodour, setu ben ar fin ne zioye an dachen hag a zo pinvide kawala, evit ar vrezon egerin. Chinchaman braz a zo bet gant ar radio a boe ma oa bet lancet e komanda e 1930 a pev ar ugen. An dafar a zo edvar o gevel just. Med ar pal a jom ar memeuzini, lakad ar brezonek daveva var skinou broleon. Klevet ve pelloc'hek bremañ a boe me o bet chinchet ar peul skini an eveso. Hag a bet nebeut a drugaret ar radio niverel douarel e votu klevout Arvorik FM e Brest a Montroulez evit ar vech kenta. Daouz daze evit skini ar muur a programmou e voret kavout tud evit kenig an eo evel ma zisplek diomare en er koz rentre eger. Kol m'avait fait kot muur a dut yolvat, quoi. Bezos ne bedrea deux, un truc à SDO. Mais hier, m'avait fait calce muur, fait calce gwalor, enfin calce gwalor, fait muur à badenou, juste ça que dans des choux Saint-Vel, quoi. Nous, un pèse let, même stai gouzout brezounek, quoi. Un peu trop, avec ce des brezounek. Un abadenou, gaillé, vu spam, var vamdes, ce n'est pas brezounek, qui n'est très homme, pas d'effet, il juste matin une an des andiavès, n'avoir qu'être brezounek, mais d'un dal, arvues, labo, zo e brezounek, gant abadenou, y est peptra e brezounek. Voilà, ja. Just a war daouzen a yulvad a zo e radio an DVC vid en rolla an abaden lenegel a luskont bepsizun. Youn gourvez a Jean-Ivar Pennek a ginig an abaden divar skridou, gwestlet da lenegez vrezoneg a da c'heleier embandet bepsizun gazetania. Ifik kalvez a ravardro an tu teknikel. A diustu an abaden divar skridou. Ata silorien, ata youn penodeo. Oh, bravo, des gars, c'est donc ça a diviné des loups, un qui veut. Cousu de pétard au pétard. Bah, nous avons diviné des loups, Ganes. Ni ne morcer la bourre et radio de trabet, nous avons. Mais vraiment, ils ont propre à ben degvla, c'est vésum à rewella. C'est tu. Neke de redi bezai broleon evit chila ouz programmou Arvorik FM, dre internet e c'heller ober kemense ive, e pepler e breiz appellor var lec'hian a radio arvorikfm.com. Chila oereza d'abad en trouzerger, setu erio vo kaouz de ze kanon breiz. Ur chinchamant renerez a dalvez ur chinchamant doare labour evit outier? Ben, dre vrazia vid a radio pur e fel da bolin ma rai un tamm si da vu a radio. Vidon me van tamm chanchamant pur vo ket an mem sabadenou chanchet vo ar gel kel ar programmou tamatam. Oren war drone tammik an abaden penost an vedon du skorno nijal a zo magazine a vo ket deus an abaden se kin chanchet vo trawal a vo setu bon déjà tamm chanchamant mais ma had an zel an tammik moderneur fin ya encore vidomni c'est tu zurma de edikas tigaso jonjou menoyual et handal et talhan gant a c'heleier gant me mod d'ober. Pisor liom teus gant an dud a yez da velet pe ger a baoe an amzer et on avait loden vadane ou bremañ, non? Ya, ba brolion drestol war l'air penost an anke da fouet a bro dre vreiz a bez, mais gure tamatam e an ver an dut hag lodenva deus an dut hag e her da velne ingal
pas réaliste, ma mestra. Hag non anver, ma mestra, un temps, c'est tu d'arrem préjou n'est que mignonniage, mais avec chou, mon camarade, te voir pénosé, par mon gaverben, Gouel Benac et Anver Berntut. Mais c'est tu Guré ou Spenze qu'on a Brazenek, zo Lyon di Saint-Vel, qu'on a Archilaweren, puis qu'on a dû des hommes d'Avel, pur tost et non gavon bu en noir, quoi. Ja, c'est tu. Zo Lyon craint André à Brazenek. Petra bjidi den da vicher. Mon d'Avel en dud, Dristol. Ja, à classe que sujet d'où, à Donaben, d'Ober sujet d'où, un qui est ordine. On pense n'est que des autres, mais il y a un monde avec l'enduit, le monde war Andachène, André a obligé à mu en digne. C'est ce cause errant à Vicherzé. Il y a tlevé dans nos arrêts et wa dies kavut tudayulva, David Ryan Tolchekour, penons avez fait tu Kendre Rineo. Déjà, sur ce qui passe sympa, un arvorique FM, on guestom d'arwar osro, ag digemerne, a rei en tuded, a goms dirben sujet d'où à Bligde. André au franc quoi. André n'est que fall déjà. André n'est que fall. Ag guré un labour radio zo plijus pur. C'est au labour crouy et bon n'est que rouet dans nol d'ober radio. Alors Bertrand zo dazeski. Ja, PVF ar mod da Julenata en dut, ar mod da Zeveni en Abaden. Pas les lacanais, enfin la canon du da Yulva, da deux faits da Embren armi en possible. Hag perake die labour froman tom a warler hag zo quasi package quoi ma pesron. Si tu pesso pesral bot plijus. Bon, émission c'est vous cavé d'un toulat gagnor. Ah ja. Daustaga opus betro da goms di varven bu zent var a radio. Vel juste. Curé. Penonsta. Bah non, mais na banen religiel zo qu'on a voulu que femme. C'est tu. Eh ben, évite qui m'y a dit et qui n'y dit c'est les assemblées de the rand on devait buer arzant. Mazoudadu. Alléluia. Et bah, Kenor Véchal, les ronds trugarivras. C'est tu bu arzant. Ah! Attau ar mes skuden gnin. Ne blij ket ar botoudin. Ar saprechare ebe da zevez ma euret. Après ste oan davant didi aren. Egiz Yann. Ane gomzant ket dior de Sandian badezour. Ah nan. Ah, pet. Maini oa les anvet, Yann divoutou. Pe Yann discalceat. Perag mon latina. Evidue la des skeden, martezi. Divoutou pugure war belek pa ou raz. Ah, c'est tout, ur lochpik, ur laskerbara. Di walit. Ne me moal riket. A kreda pou a flergen trollordean. Laouen oa egize. Met neve taken an ez rebene med ur vechon deiz. Lagen tapen eo e brezuel. A buantrien deus goulenet be a kasede. Kwentargo ordenerien e kemper. A ze a c'heller kompren. Petra zo d'ober e roazon. Ar gordenerien nozit kepiouint. Kestorien. Klaskerien vara, beleien. Gwisket gant ur c'hogoul pilioù griz hag ur gorden d'ober ar gourez. Setu penaos nem garaz e kemper. A tro, beva galant dut paour, a louz. Ha da mareze, kemper e oer bern. E yannig a oan diouganer, gwecha le krogean daerou da skulia war e fas. Gwelet a reen a raog ar walurioù, a oa vond da c'hoar vezout. Hag un da lard ar bopl. Sez a vo laket war kemper gant Charles Bleas. Hag e c'hoar vezas. Alors, zo ton, hag en em gavas, ar vosen. A yannig a varvas. Peadra de bord zant an eo? An e ket bet an a vezet gant Roma. A breton de deo, a tud kemper Dristol o deus santele d'an ea. Santik du, ne dar ni tradior. A rezu, male. Sonjom mervad. Goussou d'Aréon, mais dies kenan da gredi ken louz a tinvalé en Amzeririo, mais pour ménader nous braoueston na zo d'ober amant bro bord en élorme. Ah, mi fait gouillet golena et mi fait la quête euzou. Mais ya. Alors vantel chlao. Ya. Agur gougoulen. Ya, agar vechasse matem da bourg ménamant, et vous écris en nom. A gengav à la comdior 18 kenta et l'an dernier.
bremañ emañ mo vont da gimiadi gant son erez gavdin. E ya gant steren tosker a gistrolat neiz. Ken a vech a zeu, pokotrouz, ken a Ken a vo! vo! Mère Margaride, on est sauvé vers vent, on est sauvé vers vent. Ne dis-tu jamais une d'avant de vivre pour te rien. Ne dis-tu jamais une d'avant de vivre pour te rien. Mais savoir que tant mis ma peur, puis tromper d'un plafond, puis tromper d'un plafond. Chemin de vie, garde pavé, qu'un trône m'étonne. Chemin de vie, garde pavé, qu'un trône m'étonne. Mais ce pétri martelot du vent, oui d'un diron solin, oui d'un diron solin. Margarete, Margaride, il y a d'occasion de Dieu. Margarete, Margaride, il y a d'occasion de Dieu. Oh non, pas sûr de ni Dieu, un an mineur d'argent, un an mineur d'argent. Comme un vieux virement, il venait de bâton. Comme un vieux virement, il venait de bâton. L'enterrement